Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Agenda kusomesa alif ta'anith al-maqsura eno heti kyale eno agenda jikusomesa bogisinkanako bogisikana ngemego aliyo fatha ebira alif okitegede kigambo ekyo tisi ya'u ifukadi ya'u nam ngemego waliyo kasra naye kati bwebanga waliyo fatha ebira alif nam kati agamba nti sajja kyekimu kino sajja it's the same okitegedde sajja okirabye wa ata okitegedde kigambo ekyo so si wa atai nedda fa'awa yatama fanada fahada nida nte wangala fahada beg your pardon wa'asa la'ala chiwangala la'ala faqada tojibuzabuza n'ogita ya'u si ya'u okujjako ng'erinaki kasra emabega oba ng'eriko dots wansi awo nefuka ya'u okitegedde okay tufunene kano kalayina ka wansi tuli wano ma'asha khataya thalatha dahaha inoha dahaha barakallahu fikum jazakumullahu khair fi dunya al-akhirah.